Kajingnya sul jimot, bat kata kajingnya terhilang, bat yang sul jimot giveaway. Abang ayo ban menteri konsel, ayo ban le cokai teng. Bila yo ban le cokai ban kidiknya misi ibadon rubah satu temur. Dei lagi kadon kajing kermet sampai jadi pejaj berdeu. Udah misi untuk kajing saya kajing komsoto. Dei lagi dia belum jimot lang, bangin yo ban dia ikam sakapat. Dei lagi lengba kena party. Apa yo ban baju kamting secara playboy sel. Kalau yo Asia ban ai ke jingkermen ban tim jongi yang kerja betul. Men suara abang ipai cakap soal kau ima di papel papel. Kita ima di kan bawa di jaga jo ima Islam kau kan bawa di Islam kau. Lalu bawa ke parti di berbagai lakam tei. Ngalai bakal parti kamsa seperti kan samon yang dijaga iban orang kita bersih jom paiba la kalau Islam kau lalu dirai mampu ima kuret jogi. Jadi lagi kalau kecil kerja sama kau ini kau kerja berdeu. Bagi umdo yang dikendau siap jogi kau kerja berdeu. Jadi abang ipai abang kecil nanti juga parti nai kecil kerja kamu kejuki. Tangan ini isi beladek. Bidang iyo abang ipai kita session. Beladek antai project antai konsel. Nalai kalau kecil yang ipai masyarakat iba. Baik ini kita parti baik jom kalian percaya. Mereka ini kecil scam. Jom kinong yalam, jom dari parti. Ngai bagilah job yang kita mau jujur kepada orang yang kita kajing penduit yang ikut penjat berdeu lang kalau ngakim lang salang baru kawai rena kalian kajonga ngakentu ngakepam ya pi kong kilok demi kilok pa ibadai ibad baik yang kasinong katau yang imlang salang yang kajing kesem ai ba kajing kesem tupi jin ai kajing soto ba kajing sepang bat video berjat relang bat kadeka parti BP bat ha kadeka by election MP bagi video yang jenjang ke dalam bulan aga MP bagi ladap lengbai let Dr. Ricky Sengkon gila yo yang jenjang ke dalam bulan gila tang do lailak dia buai hajar ye ringlalok ke cinta ke dalam bulan maju kata-kata 4 juta vote mendo kibai MP kum batapu ni MP bangsa Andrei nasgau begini ke baru kijing petpau bau ni MP ilet DRI Sengkon latam kita kabut kamtai syuk tang nak kabut prio Andrei jadi ke baselelet kijing punya ke jongplay bat kijing keren ke jongplay agi kimisten jong kecai dulu ke sejati ai karawai ulah yo yang ni nang ubadong burong tam re ai ba kane ka by election MP ke bangtaro ngakentu ka court aware ya fit pada jom kane ka thai yo kane ka wai ko siang ni baro ko wei ya pi kilo pa ki thum samna ka thai ba cendrang to pin perkhat met la betski ba kumdo ba bila ba dia terang ba ai no kecil kerjanya kane ka parti wat dia kita di badau nak ki parti ini stem di beladek ro lagi court ki wer la ki ba pin wat ai le kecil terang ba ka jaj berdiri kan dia ban ki ba warna yang ta kecil padu re ai ba kane ka by MP election bagi nyoi ba ka vote jom kane ka parti BP lembai candidate ijogi Dr. Baskem income tambun cucu dia kane ka vote bila tamu Dr. Ricky aku mau mengidon kecil kerben maka kisah scam bro bahag kane ka by election Dr. Baskem income na pagpulo saulak sampo jar salah ye ka vote by income nang bilayo banjau kane ka vote nang tema ka vote Rai ka khot ka wer MP kung paiba dong din ai ke terhilang nado mata ka by election MP bat adu araja ra ko klaro ai ba nak ni ada klaro injo ban ai ke kesam ba ka nek parti kakio ban batio kam ke sencar hapo ka jala ka jongi pada ka parti kali ka ban batio ke sencar hapo ka jala ka jongi injo i eta ki jingla bat i jinge begitu salah dong nang dispat oh ni stu to ba ngin like to tang sencar kamri ke besok mereka hampian kilenti nak kawin ustaz jawab ustaz pak bagian saya kai bila tu usah jengjap ai bagi kini kinong yalam kicui ki balong kita ki research kita ki jengba ki basam bagi kinong ki tenat ki joki bagian ai ke jing snot ke basam bat kita ki ki bot ki babi nanti joma joki kinong kita ki sla ki bajanam bat ki bai tenat apa ke jela ka joki beu play nak kerku
Yangi kung kajay beriwi bau undor rekan bagi bang persai bersuatu. Hangi kung kimensim bi barokaway. Nanget ka kajingbi jo kaneka parti kadai bau bulai rekana kumunang kau ini. Unang don kajingit yang kung kajay beriwi. Lada ada teng kapon kajong bulai try kaneka parti ru kamamla banmi. Da kami kaneka parti mereka kebajian yang kung kajay beriwi. Nama iu ini hakili kiski. Kat panang mi kiski, kat panang mi por. Tidak mat kita kejingit kejingjar. Abang nilai kiwan isnyo bercari pajak. Kinam. Udon uweiru ubadon cikermen baru gitu cikermen lah kalau ngakak dia ngakapet nakadi lah kalau ngakawan jam lah kalau ngakap pule keputi ngikung kikipi kipangis ngoto bahaya kata kiai jinge bagi kandu maka jinge tenti gitu oh cisya tentang yosno tekan bongap jungi tangha kini disi dia don kini seperti bersuto bakal yang baik Idon kilong kami kibawanya kandu yana atau padu kene kejistan jong de ujur kene nak jingle ubah ordan Ngomongnya, ngomongnya lek pakai bau modern belum tahu ni. Mata ke PPP kemudian ke balasan syarat saya po assembly. Sebab syarat saya mata ke kata ke NPP ke nongyalam yang akan disorkan nanti. Lada akan ke parti yang kecil yalam generat ban Pak Preston batu siu malang. Mungkin kita bersih kita kita. Badai dah kita ruh saya penduk ni kita kong penjat beriu namar kita kita dai kita nongyalam. Dibangkit baik jaga apa kata tingkah nak berjabat bimbit ngop ini baik bat kini dia terhilang manta bat kini dia saya bang ba harukom wat la kalong hane jala jungi wat la kalong ni kibi saya pan ni kibar jala jungi teh bangi pai ge ni pai ba ku jan berdeu kasih dia bacong kejalahi barangway idon kicingnya pakai kenduk pakau ni kadang ikut pai ba hakan kelibat manta kecinglam jo kene ke parti len ba ki pensai ki cempuli ladang is goto obat nisai di berkat ikhlatia keladam rai ni ku kejan berdeu ni sayo mat ben yau tau so batyang hak isnem di batwang dei masno pada tempat dia pi gum ki pai ba ai banang ni sepat nado kene ka by election MP ngin ai kencing tersan kene ka parti BPP bakal poi yang sya katong jengjap ka badon burom to tengidi kita berkediat nak kalian kaconga ayo berpaisak le mapi ku boleh sibun ku sejar bu ya ku boleh sibunnya ba badutai sibli belai tu ka jikren pe saya simpan dan ki baik-baik nasong no kita sia poi benta nah pada yang sebab yang saya sin ipi merok kat benang yang poi jadi baru tai nak kerenyak aku ide pada district council mah di akan dikepor ngam snode klende tu AAP na kalian jomna mana kalian jumi Krishnong gi nasim ini kabu bana kuble ya kat district council namar ba kedon ke kamshnong mujungi kaba lanek adu khatsan snam matrai ba lan do itipah wang lawan misi Tingi layale yang ke kam po district council la khatsan snam te kinang snam jumi gitiba kita kadai ke kam ke ba kadon kui ke snam ma ke ba khang ke snam jumi balong pat ke jiwit ya ke snam jumi te ke balong ke jiwit ke jing pentut ya ki ba te kumta ni ki ba Nong jungi, kasnong jungi, las mudai ba kada kasnong kan duno, kasnong balakhan kasnong jungi, kasnong berip. Ke kumta layak lawan kawai ke isi po district council, lakut lawan yang sakawai ke isi, panuway CM, saway pat, saway wat kumta ter labun. Kita kakam kasasakut unta unta. Te tak ha kene ke kendi ke pemerintah ke bala syidi ke kam da ka Voice of the People Party di district council
lala man baik ya takkan rum kan ram jong kesenang menjungi kebelanya hadu kat san snap ya nak lian jong aku rum kesenang emosian man nak lian jungi ke setiap komiti kat kesenang hibat kue gi sengaman ong kulis pun ya diisi jong ka district council hoi kulis pun rui isi jungi ya dan bertalang hibat tak kam ban penbaik ban penma ban penbit penbiang ya kesensyar kadar kepada rasional kujungi hoi namla roklem na ikut lelang ikinong ilang jong kahiman rangkat buat EMDC rangkat buat district council dan baru EM in charge jong kailaka buat Densil Chen rangkat buat CM burung de kecing tray kejungki kecing besar hop kejungki de ngilala baik yang kerup kerang kepada buat senang sini mengalong itu musim buat ini adu khasan sinan terkulis bunek ya ke district council melelang dari parti BPP kulis bunek ke hari kepor dengan semua ban kota seluruh parti nongkren petai di MDC budak kurang tinggi bala iba langkah sar mandunya ayo cakap Facebook di Kampasno tolong Sherman Boknya ketika Jingalang kajongi taksi hakni kisnong kajongpi pada kembali kome sloban ayu sha shogle bla ini ka mat ka phat ka bukat ka bkhya ubala pelaru pat ini benginya dan hakni ka caka kumbingi long mata ngai kublero nadu ki Sherman joka adab komiti secretary joka adab komiti kibla system yo pelong ya hakni ka Jingalang hakni kisnong kajongpi Bangai kublaru ya ini ya Dr. RP Srani belum spokesperson joka parti what group will charge joka di kamu plan konsensi. Ngai kublaru ya i batai semli berasida pakai kejikran entan sipang kabas mutanat mah kejikran kejung iru bat ngai kublai tu ikini perlu kejungi bawan lang napo mawap banah tersak bangai kejik kublai pat kerpakai pat ipi kilong keme kilong kepah isamla kedai bat sedang bakujur ki hab ibarat masukman mengiyok biang kena gelap menginya kendur bang sesi pat hadir mengeladap biang kena election MDC ngai kecik kulai ke kerpang AP berpelai yang akan digelap bangan syakri dikipai bak bakal konsensi jeng badai ding ba kecik kesyar kejepi bangan sayo akan digelap bangan lab kumu MDC bacis namtan nadu ba ngalalang kumu MDC ngalai isibun kijinge kibadan hapok ke district council lewat apa yang gini kijinge kibobon kani ka executive committee kijinge kebayalam khmat ante po district council kamsyam lasam kliti deklat trai sitam ban penolong ikikam kibab penmetoi yung patba berkawin na pinang kita ikam kalau pa kani ka executive committee kijinge ka permit ya kawai ka recruitment committee kani ka pampacutan menang-menang po ka district council ba katakar kam jam yang dikun samla kijinge kalau kabakut kebesyar bat kebahat ya baro bat nalor kata hapadan kecing kerdu pisah jom ke district council kani ka executive committee kijinge kelah trai sitam ban kepil ya ketulap jom ki casual worker casual employee naka 7,000 syaka 10,000 kani ka executive committee kijinge keburam ikinok trai jom ke council bat kasumpu bhai kijinge jom kilang yeng kijong ki Pernyakwara pampapai piba kum ka executive committee Rasim ya kui karai ke bakram kata kalang bang pendu bat buang no ya ke pension kijungi KMDC balai namar ba nyipwa ba ke district council kan ket ramsa nyipwa ba kani kan pantia yang kapatan ke Banwan ingat ba nu babat yang kesuki jom kuat ba udai tang syakri jom kuat ba
am ubat perkat chua ya kajing betoy ya ladi shilat ni ploi banlan ya kata kajing betot gijungi bat tikai bat penek ya kapisah kejauh pai bat penak kami ya ka hakikat kibat pemetoy yang pai ikwa baka district council kalang kabakhan hakapla tika pisah kakhan kapratika jaga district council kecai berdua kakhan kini kimbe dan kijing tebit pai lane kijing pula kai ndai kini kitam kiba lasdak meta hak pada district council ngujungi kesai sisi apa Niwan dan Syafi di Paiba banyak tu banyak wer dan ipi berpandang jadi kesan napi akan election MP sitang semua kumbat letet badla ini bakum ke parti ngeladu na iwe pak unang yalam ubang iye bat syanya kata iye tiki ejesikon kejikran na kajungi kalau kejidu ke bakram antang ya ke parti hendak ya ke jat badri hi barakawai Tekum ke parti ngimla bacua sosisa nyihapan mi syakmat bang saya bujli bat pentak di jaka ke batli jangi lihat liki ejesikon kupta ke parti kelarai dak keteng jangi daftar batskan barbo iban lang ukertang uban ikon hakan election MP sitang semai uban putin hikam ibarasa jangi lihat liki ejesikon daftar batskan barbo They way na plan kinagsang jangan the voice from the people party. But kajing mi iru kajong i kami job election. Andai banbudi ni kikam kibarangsa. But parla bang ya kesur jaga berdeu hantai for parliament. Cukup dah kapat bang ipi sesien kipalpa jangan ka senang. Mungkin ada ini kajing kesan. Kumpat lah kerjaan ini hak di election kiberadat berduk ke election namli election MP berkunjur hak di election MBC ingin sekarang balik ke kerjaan ke JP hak di election MP sitang semai bat hak di election MNA Arja Abu Pra Banwan limba ke kerjaan ke JP idan ke jingat ke baskan basis sempat sesi sempat ina bang kelipat bang penempat bat berkeladan yang ini kejelah kabinit kejungi. Patang ini kita kita kindat kijanga kublai shbon. Ha pra kublai shbon. Aku tersebutnya Pak Lancaster Marbanian badai MDC Gunung Buang Jungi ai ketua kejingkren baik belapan kemau ini ki mati berkejingkre jong i late MP Jungi Dr. Niki Eji Sengkon masih itu lihat mo mensua mengi day MDC siya tay siya soyong iong ka nong spuk soyong day MDC jungi day along siya ni sikandong ha day MDC jungi nimjui MDC namar along sa kandong mo iwan ting te ngiso tanbong patay ba na do ni kisnem wala da patay ni ka MLA ru ada mo plan na MDC ru ada mo plan de dokumen sibuna ban ngilio MDC jungi ba Lancaster bujuan ni sina kapor te ni scam ba ko MDC wa ni nang yekedu ba nang yetre sidom nang tre shirham nang punta gajing matoy
jong pai ba jong konstitusi kum ba pai ba ulah seni api mah mantre kau kebesu ne balam nangtal ke cikren teh ne kapor na sumbaban kono yai Dr. Edwin Urani ibadai spokesperson jong parti PPP te sa sumbaban man smart shin kita lawan ai cikren Hapra. Chào. Cái đây cái xin cái bên công ba ngandon ha cái meeting cái bên cái bên cái bên xem trong ha. Là đi vào cái sai ngang ngàn ông bằng snow sarong bằng ngandon ha. Balai snow sarong kadang kalau ba layo snow ya kita kisok kalau say. Kapsan senam kita kijirwat ke balai ya ledi. Kawai ki isi edit kawai part kadalai. Henry misimu iya kejing syai jong kesni. Haka jelam jong ka isi balathau da voice of the people party. Rekat dem honorable MDC jongi lala ban pendep ya kata kakam. Kamalong kejing kerku ya keslong kathau. Sobha ai kejing kapti ke bajam. Yang ulokan MDC jongi. Bang yekwa ba kumkini kijai result dinyai don ha kishlong kithau jongi lengba kejing don jong. A voice of the people party haka council bat haki wei pat ke benda ya kulai sibun ibi MDC bidon prom iba le sitom berkat dalam bakasrong berkat dalam berkehima hanya pendap ya kene kam kumala snow era basno tan ngasim kene kala manai kulai ya i rang basno iba ya kene jingalang iba hapeng ke jingbon kam jogi ilanya be khanang Manuan hagane kapor ka babanta ay kublay itoy kinong alam snong kibadon rekta pangi kane kapor nangta kine ki nong alam jo ka party nado I ba apan strong assembly kalong kombo chairman jo kane ka adhok committee nangta idon ni Pak Donald Kurba idon ni Pak Bamang nangta idon ni Pak Tai assembly badu bagi khot I jai idon kine ki argot kilong ke kibade ki dekhot jo ka adhok committee Kibiya be tangi na koi kapor koi pat ban ai ji kashan ni kapati komjo rung ai kublai ba di bestar komjo balai samla ubala pinisno ban kapati bodan ke ji sno kia nam ta ri be ke jai kudri iklan rekat dan bagi akan kapor teka bakausan ne kalau nga ai kublai ye ki kinong song snong ki bodon ha kane ka snong lai mo siang ka be ki jongi ka ba Hai pori balekot bangia penbet ya gede gejingelang pilala amanwan kanni buna breng jopi pilai kilong kume pila no ya kayeng setja jongpi pila no ya kiu jau kiu jenta jongpi sipor lese pila no ya kikon kikti jongpi sipor manwan segede gejingelang gejingwan jopi segede gejingelang kapati bapi kit kia pikit klik namar ba pi pimdai tanginong kabut pi dai ki benta ki bakrao jo ka sanchar ka khana himdai na kinong tabut pidai ki stakeholders namar narama pi mon sakman narama pi mya sim bentalang ka sanchar ka khadar na kalong hasnong na kalong hagino ki benta nginem na abanyo ya ka jingjob lani ya ka jing anot ki jongi ki kublai sibone na ka benta jongpi ki longkme ki longpa ki khon samla ki brewan ringkat bangi hagine ka janme ke benta te tu blai jo ban kurku yepi bar unang yo pan ai pi kemet ke pokoi ke bekhia unang yo pan pendap penbiangi ke jingdon kam ke jongpi bar kham tam ya ka ba pedang la pan ai ke jing sekri la kalong ha ka snong ha thao bat hai ki wei bat ke benta ka pension jong ki MDC nem ta te kamut begitu ki MDC baro ki balai song thak ki pension menta ki mi yo shu dem dei kamut bau balan rula sa song thak mi yo pension shu Tikiwai kia thao bani o jeng mentoi ladi kijong balan de ki thao ban pendu jeng mentoi pendu jeng mentoi ki MDC ban penyo jeng mentoi yu pai ba kata kani kathong nomor balai nya plut pisah ka na ka benta jong ki boleh ula karku ye ki te kani ka pisah ka bagi jang kindek ka council la kalong ka jing sim rai ka barit te hanrei ka implication jong ka jingmut jong ka kalong ka bayar ba ya ki MDC ya ki nong met khmat
ban im jenjar kam lelei ba uman bhau pai ba kata gade ke jing mut jongki halan dan jongki kata gade ke bakil lale te MDC badan burom ngim kwa iapi ba penduk no tang ye ka pension kidon saar teli kishon ki badan kam ba pinya penduk arteli kishon ki ba ka BBP ka kwa ban penduk Sangawai ka Sean ka baka BBP ka kwa ban penduk kadai ka extension namar benta kadai ka sarkar ngai ka extension ni gini kibri bala song thai kibri ki bala song thai ong no ki bal lek no sharu dang ya ai ki ka kam ka jam dang ya ai ka spa ka pho ai ki ki don jingem kat ba kini ki kena samla pa dai badan ki lempat amaram mdan ni eru em Tingin nga PPP, di pipuli bahai itu kisi pautuli ki mat jing dawa jungi ka sarkar, kawai ni ki jing dawa jungi kalong ban penduk no ya ka extension. Namar kani kalak ta ki paukurur, namar kini ki IS, kini ki MCS, kini ki officer sarkar, ki engineer berkiwai-kiwai. Onda haba kila akut nakakam, onda kila songthan, lapan krek lopai ki nakamara. Lapan aplopai ki kali, lapan aplopai ki kalak kakabenta bikin tray kata kakam haka kerteng jong ka extension tekani kakta ya ka project jongi kakta haka jaka bangin pentri kam ya kato nakabenta ban develop ya gunu ka jaka ban yarap iki kun samla ka jongi nyai penbani kini gibreu kibala ada tray ka service live house nem nalor kata kila ada yoru ka pension ka bahe labiang na dong sadong dan kuat ban bam se gede ka ba ngi de beniyo ngi persya ya kene tinggi la ai ke petition sa sarkar bahkan penduk no yang kene ke extension nomor ba lagi pogrur ke pisah lagi spakrur kali kayan ni tinggi ong ya ke sarkar bahkan pensang ya no demdai tang bangi ka apil ya ke sarkar hagane ke janmin ngin apil ru ya kitu ki he sarkar jongi ko ki he sarkar jongi snobha naisim ya kene ke extension nomor unong ai ru de wei unong simru de wei pyong mo ne nong air kan nong air nong sim lu kan nong sim tira mga tadang ikarpan ya fi namar fi I baga janlajongi kalong ka baterkhong pisa ka bajenjar kan neki khon samlajongi kan neki baduk ki bajenjar ki don desnobhan na ya tare ya katu ka extension namar ba kakta ya gari ka jan perre ko jongi lara fisgo kwa ban ai kata ka jing sekli to ai tenre ai voluntary kin katas nam pilayo jengkarku na kajala shuwa ba pilai no na ganda ka perthai snobha ai panban kajing sekri kari kajak peneriu kata kadai ke bangi apil jepi ki he sarkar na kajala desa kawai ka shon ka bangi ngia kwa ban penduk na ka BPP kalau magin penduk no ia ka tension kadai ka bakta ingi ki khun samla ka bakta ingi ki baron na ka negeri kajak peneriu kujongi kiwai ki enjoy ia ka extension ngi ki babun ba ki baduk ki bajenjar ngimat ia ka tension ngimat ia ka frustration ngimat ia ka hypertension kani kadai ke bangi kendo nomor ba kayo ka hap jongi ka hiar palan kayo ka kot jongi ka hiar palan ka puli puthi jongi ka hiar palan ki dor ki mar ki mata kinong lekyo kinong lihat kinong siu ba school kinong thit dawai kini ki mat ia ke jongi ka bakra tikani ka labu ia ki breu ha ka tension nga basar kai tengi nagalyang ka BPP ngi kwa manora ia ka sensar ka babet ka bakut ka basuba kanang ba kan penduna ya kane kajing takhli ju pai ba ajumi attention ka badon hau pai pa ajumi kata kade ka bangi kwa namar ka ba kampen tension shu pai ba ajumi ka long ba kat ba uni pai ba unong ya karthat hamadan kidot ki katto ka ne pat ki beya ba he ki ya sahu te kata kanang kata shu yaki pai pa ha gini ki sngi ki pamenta ka jingyap briu ha kane kri jungi kadan bun ki dah kawai ni ki daw ki banganga yu I ka ba ta madai gini gisngi ki mamanta kadi ki jingyap pindit ju gibriyo ki jingyap pindit ju gibriyo ka bagi ong kawan kata ka heart attack kawan ka stroke ngangam dai doktor bangan bapai start akum nu gini ki jing pangkiwan ngam tip handai malu mala ko mudu pa iba ngasus mutu I pangade ki jing pang kane gade ka bakta ya ka jabi kane gade ka bakta ya ka kom perkham jongi Kino kibreo ki paya kendu iki jing jenjar lada kim nang ban sumar lele saya ka bam saya ka di balada ban lele se ki jing khuslai ki balai pujai kani ka pipi ka kiu koloi dei
Kaki pulau ke BP. Bandakiu ke BP kini tu EP. Ladam nang ipan sumar kamur kan wanra ka heart attack kan wanra ka stroke kan wanra ki babun ba ki bukum kini ki ja ngare ki jongi. Kitun pun ba ki daw balai ba ka wanra kini ka BP ka wanra kini ka stroke ka kare ka jongi. Hande ka wai ni ki daw ka pangaku apa ni tu EP ka long. Ka dei ka jingle jong ka surga. Kai kata Karau golong bagi neki jing ki bangi kendu man kasngi ki ba haka cicisa ngide ban yo ya ka jing arap na kasorkar haka lenti kerukom ka badai kata kam sempoi sai berkhabar hi uri umi na yeng nya ka kali la kerki mar sempoi hasurok blok ka kali katuk ka jing blok kali ru ka traffic jam bagi ong katuru ka kawanra ka frustration ni uri banyak kali don we postor ru nga daitang dah habanya kali nga sutu bangan poi du jok ko banyak kali uang masoban poi su du jok nomor ngakum dombrio kum bitar nomor balai blok pala kena kesurok lap minyak kepor ke babiang tembak melak man poi kepor ke babiang kata kadai kabangia kendu man kasni nang ta ka bedai pat kini ki kam ki jam ki bedai pat kasorkar ki bedai pat kapuli ke putih kini ki bankhia ka ji imjungi kum ki pai ba kane kana kata ya karukom imjungi karukom perkhat jungi ka misgovernance ka corruption o isi kentin ka at siya gani ka tension ka bangi kum kipe pagi don tena makata-kata na kalyang jungi kum ka BPP ni kula repi kipe pa ban ay ya kata kajing sansyap ka wakut ka basuba ka babay kanang ba ki ay gimlong kibaya bay kibaya renti kanang ba kan penduna ya gini gijing kibangi ya kandu malagas ni tita ide kiba ngako ban penkama pi kani kapor te management step ngalikan kam sa yeng jong way perlok lunga usa sikaway na kitong po sor silong tingaya lang ba kaway kitong po sor silong timenta ka di kaporbol ko tinga raya lang ba ka kaway kadong kendin kansan ngayo iha kaway kayeng ngayo iha kaway kayeng hatunum yeng kiwa bon tali gini kila mawul ko kalama Argentina ro ngai kadon kalama Germany ro kadon kalama Portugal ro ngai kadon kalama juga Spain dong itu dong nak kata kaya dengan ngam show unia itu kerjanya tu nomor pun pun terlihat lama ngansu ban ya kejengkeran di badu mana bau ni upuriu pun pun terlihat lama pimpai nama pimtip yang kerja dengan sumut tu imat bahak tu kaya imat ubai kun ukursian Argentina imat kupa ukursian Portugal imat ka kami ka Persian sa Spain dali ko mga tarta kelam dan lagi jong kiti kersian ka to yeng takadaw la ka jong kalama teka ay ka pangakwaban penpawang ni kalong kani ngidi panyo jeng hikay nang ni babaro si kata mangiru haka partai politics niya si lama budri hagi yegi sanjongi lama UDP rudan lama sing rudan lama ketiru dan lama kejap rudan kan kabaran selo dah yungi hadu pangyasam ni gibut gijongi dai hanta ka pai ka sa priang kabut jungi ukpa sa kawai ka parti ka kami sa kawai ka parti ka khun he sa kawai ka parti ka khunrit sa kawai ka parti te kawan ka fracture mandi tingi hikai tigi pai ba hagani ka kanti ka bamanta kala sedangwan ka tiga jinga teli ngenya penteli tan ha kawai ka lama ngin ay ka jingkersan ya kawai ka lama bagata kalong kalama jong ka voice of the people party barhabang akaran ni kene kalama ngam keren tangye kalama jong upra kamot kalama jong gajing sungsyar ka babet ka bakhut ka basuba ka pamsyalian habangira kene kalama ngira ya kata kene ka sembol jong pra amal ngiyan ni kata kana udin besongi desubha ya kersyam ya kene ka party ya beteng banra kene kalama bat banra ya kene ka kubur hapaneng ki paranong song sinong ka jongpi kenang bangin la ban penteli ka buat ka jongi kenang bangin la ban penyo ya ka sarkar ka paklan ban apa ka klan ka jing sanchar kamot kari ka jongi ru kanlong ka paklan kata ka dei ka ba ngingi ya ka pat na kalyang ka jongi ka ni ka por ban nga ko ai di ba kum kinong kersan jo ka party papinsay ya ka ni ka way hagan ni ka ba election menta to tip ya ka ni ka way ngi kum ka party para ngim compete bando dan kebaong bangi dia compete berka NPP kamdai dan kebaong bangi dia compete berka UDP kamdai
Dan kebeong ia compete bagi BJP kamne. Kinong kerjaan juga pergi perak di depan saya bangingin compete yano ngim ya ko bano kajing ya ko kabakrau tam haka percaya kade kajing ya ko dalade persya yalade kata kade ke self competition dan way kena school ubasta pa bani school kini kiwi kena te kim ya start te une kena wanen kong bet man kapor te namar bu lati kena bet wanen kong te wong ngan krekot julayu ngada na krekot wanen kong bete kini kena krekot san kenta da hapus nyu omadan ro lati kena bangan nang long kong bet bangada na start unoi kai wong menyenujur bat kini kena akibatang kapasma ko sitong haj mari ban compete ya ka potensial jomme mari banyak kun dalade katno mena lada mention snem lada haka half yearly meyo prapeu haka nega next mari banyo haka final mari banyo haneko wong kata kin me kede ke self competition mangi haka parti pra nim compete bano ni compete dalade yalade lada Dr. Ricky yo samlak nyu buwe jartam haka nega kenti menta ngene pentam ya kata ini beba kata gini ke dimon kejumi kemran kan banyak kumpul bano larang haka langsung pi election niyo sanlang niyo puejar haka nega kenti menta kumbai omi badu menta gini ban tam ya kata lada ngim tam ya kata jelas arem gila feel ini nama kata war kumpul bano kamu juga self competition kede ka bakrau tama ka partai lada ni compete dalade ni warra ya kata ka best potential na po jongi tingin nyo iya kasok ko papahakin. Lala nyo ko pit, pada kiwai ito pila, iya kiwai kila siyong tungin siyong no. Haba kiwai kimare siyo ito. Kamlong buta, nginya siya perang, nginya siya kematay. Tak kata utot gibri ang uneo parti pra ulayak lebih politics. Haba tangi katarik election, mana ulayak yang lapu election. Ano hindi ka election kada kawai, ka preparation kada sa kawai pa. Ka election kada kawai, handai ka preparation ka jing pengkre kalong ka badon kam namar ngi di pengkre namar ngi ngimdei tang masuyang election ngilong baka parti pra ni kamdei tang masuyang election pet ha ka rule ko parti pra job na rem election niya be perang suang election dia be perang haka election dia be perang hadin ke election dia be perang bat mangi ko parti pra sim be kiman ki jura man kasni isim ngala di ngade spokesperson jo ka parti man kasni hulom jo nga unsong thai PI gitu ki bami ki baki khot jongi kele ikendu yo menesta kele ikendu iki he sarkar pin sidi biang lagi ni gisngiru ki bangi dang penkre mata ki mat ki paper giton ki bre ki be kendu ki jenge aka kot ka khia ki wan changi giton ki bre ki be kendu akayo kam akayo cham yo sutu pakaton ki jenge aka ka jengle thop ang neng tai ki wan changi kendu aka be dei baka mariang ki bre ki wan changi ngi haba ki wan ki bre ki wan pensawa changi ngi yong ngi ka surjo ko pai pa the voice of the people ngiem chong thai mdei tam bangin perta tang hapo assembly ka kamram jongi kalom hapo assembly shabar joka assembly nama kata raw ngiem chong thai karena ngi parti pra ngi ya be lenter ko ne kamdei tam bela election ngi ay ka political education ngi ay ka jengi kayu pai ba ado pai ba ula sai pai ba warra sengi kiban kijura ka de ka kamram jongi kibala sime ke jige kre bangin proses le kata kadi katam jongi ndar bor banya hola brio banya bisni brio banya kedo kedi brio ane bor bodan kam banya kedo ki kam ni habele kata kadi ke jinga de ke jongi tene ma kata ngide ban penbet ki jimon ke jing perkhat ke jongi ngide ban penya safrang ki kam ki jam ke jongi khnang ba ngila ban ai ye ke jing syukri ye kari ba ke cak bare ke jongi kata kadi ke bangi kwa banwara api kum kinong kerjaan joko parti wadum du pensim dan kini kisni kita menta kila ya dua mesin nomor barisan itu MDC mau keluar nah habran nomor mau keluar dia lenti nang mer mo kio ngana la risan utau MDC mau keluar dan kiboong imat kadon kadau te don kibala ya kadau do kumne kumtai ba la don gejing sathit la don gejing sa kumne kumtai te don kini ki parti jongiru kiba thap sudu mesim mereka nang de ban mesim pi tip ya kene kawai lada player ibin kanu kan nuru haba uku curi dan kamban pensiong no wat unai maru haban syo
Đêm đấy, bọn mình phí mu hapan siong. Namar ni gile akai kum ka team, ndai bala kai simet. Ni kwa ta ka team kan job. Ndai bu nyu bol tu player. Hi, ka jing ya terekam jo ka PPP kalong ka team wo, kam ndai ka kam simet. Ni kwa ba ka team kan job. Kalau don player upala ithaje, upala I coba lajan yo iloka sekendet. Yo kelaret ka ta ba prisiong semua. Hi, kita jadi ki bangi bengi cucu ki ba. Nomor balai ban IMCM ya kinong tre jo ka parti. Memang tadau pilih I ke jing persai jong iba kardarin kala sai kuntu. Te phim dei mendan genu ke jing ardatin ke jing pokok IMCM ke jong pi. Kumong ong pi shania ke jing alam jo ka voice of the people party, shania ka leadership jo ka parti. Te pilih I hidup bentang kam don genu ka thok ka thak genu ka sat syukur. Mangana kar ni pi gani ba ka voice of the people party kandung sat syukur pi pada. Hendai kenal yang ni kawai pai ba. Kenal yang ni kawai bangi mentang ngidon hakam maran thma. Ngidon hakam maran thma. Pi ki bakarsan ni ka voice of the people party pi debel smotu ba pidon hakam maran thma. Hakam maran thma sisin bele akatma te teng jude kuliru. Isiat kuli kiwairu. Hendai ki kuli kiwan sangiru teh. Dermatara orang belakre gay. Ada pisu kami lenti betangi ke jing ero sudah, kami lenti betang ke jing sudah. Kata kami itu begitu mah. Tak sih kalau ada ke paradise. Midan don nak ke perthai de, kani kampat de ke paradise. Kani ke perthai, kani ke jing akun, de ha ke jing akun, teng ni ha ban sawo, teng ni ha ban sakeno, teng ni khnam ki de ki janiru, de hendringin pen kretnyin pen skemi kasti. Kasti kamu kena urim jongi. Ngim day ban tan randin, ngim day ban khau ai, ngim day ban tiên, ngim day ban ya cái ceprang, adu bangin day yo ya cái jing job. Te kata cái ke bangi ai nu sian ni pai ba belum kidong kersan. Te don na preng jong pi ki ba ong ki wala kan no engi ki katu kan ne ki nong yele persa jongi ki ba ong ba war dan mi le saya mo udai briu ba le marwe. Ende malang hi ong kata. Dai briu ba le marwe. Ngaru nan kong atham nek ya gani. Handai onda ha bangala rum apa kaparti, onda ha bangala ya trekam, hasna ba ule orang ba, ngasem ba kabakum kata kam juda, kadaitan kajing keno, onda ha bangala sem ngalayu I, kawai pakawai karai, kawai pakawai ke senjam kabangikum kaparti ngisem daga jinge tiplang, ngidon ke executive committee, mission ba ya karai ke executive committee, bar ngidon ke consultation, nada kadai ke council, nada kadai ban ka assembly negade bano yesim na karailan dikata kadai ke bangayui bakata kadai ke bangasro tamat ba yesim ye ka collective decision but ngiyadan ka collective responsibility nama kata tahu laran way ne ki khot ka PPP ba syakta ka kta ro yana ndai banong ba ka kta tan ye ibalan yang ngata kam lele kam dai kumta nomor balaikum ka team lara way ud khot ka team jongi usa target kumur kakta lang ini kum ka team barakawai. Nomor balai ngidon ka collective responsibility, ngidon ka jingkit khelang, ngidon ka railang. Tapi kita ba, sana abang ka leadership jong ka party, kumafi hidup menta kia ibe kia renti, ka council ka persangi ka pabhatam banai, tenrei inap long rugi biasa. Inap long biasa ngim dei banong kibat kerki palat. Nomor kar pasensar kadar berfungsi mukmak kamlong. Ngin haban long ki bajajai, ngin haban long ki biasa, kanang bangin ha ban poi sa katong. Te kadu ka bang suka ban pentermau ni kalau kani. Dan lain kali ki yen ki bak koridor bha haga jalame khali haga jumi. Dan lain kali ki yen tu khana fish bang ni yen. Ini ki yen ki dong ki ba itana, ban hapo jong ki yen ki dong ki jingken show ki bak koridor. Antli ne ki yen artali ni kini yeng kila jor rathai kila pay katulum kala pay imat payaru jam tua bandai tang ba la pay katulum bandai tang magi paya kila astang ban sator ngai kumpa kadon katedem imat kan plu kini artali yeng kadon kawai te kebarang kambiang kini kawai kadang kambiang ka itanat kasken kambiang tenri ke bang sokla kalong kini kawai bagi paipa ki bapet kai ki lagi lain lagi yen ki pet tang ye kan lagi yen ke baskem pet tang ye kan lagi yen ke bakhami tanat
Baga ba kamu susi kolong begini ra ka ka borti gile the be ka kayen. Gile the ka peja ka kayen. Hage ji sam danding renta. Hage ji sa ka di ra ka to borti jugi bele the gitu arti kiyen ki belastan kemding menta. Manra internem marra kisnya ki korni bele pen ma gitu arti kiyen ki belasan job. Gitu nom ki apai. Handai kia pek penban ni kena giyeng ke bapa. Kia on tur boro-boro sane. Hai kita ki arti lagi giyeng, kita ki balak satrap, kita ki balak sasat pun antu apa kendong, kita ki balak janyak jaru. Dan kembali pelat gitu ke Indonesia. Boro-boro kia pek penban dia kene. Kia kita ki lai lagi giyeng. Kita ki lai lagi giyeng ki bang friend, kita ki lai lagi ki district council. Kene ke district council ke bahapo Cengce Hills, bahapo Garo Hills. Katunong juki kalapai. Kibri hang tai ke tulok rumio. Lasa arang hadong. Sebab mungkin weu pakaran ya ka. Baro lepe sepo ke HDC. Kia te peja hang tu ya kawang mau hang tu. Baro ko nya boilo hang tu kami diaru sinat pe ke HDC. Kala iu ke HDC haba kate di kabiang TikTok. Haba yu kwasual ru pergi tulok. Dembe balang. Hari ini ada semua kumta te pelanya so poi kror. So poi kror palai te ru menta. Nalalanya. Oka aturne te hami pelanya ka tu kena bakakam kaniat te ngakarpat gitu ki kritik tu ngajak benriru somha paling kritik ki kita ki arteli ki council ru nomor hangtai ru katon ka big problem te handai ban suong tang nomor pakai lam ka voice of the people party misiole kita ngantai te kata kanu miara pai ke ya tadi kita ru binya belang binya kritik lang kai kata kadai ka bangyu te nomor kata pai ba pi pi de semua tu ba haba pi ke media habi ki jingmi ki khobor per pide ban apply ke pi semua tu kai ki jingmot jagane tapi pai ba pila staff ta semua tu menta te handai banya tai ke ri bekerja bare ke jongi ke dan kam bangin yo ya ke jing sampang ranamdan ke jing sampang nginem la bantai ke ri bekerja bare ke jongi ke jinglong ko ha ke dan kam ke jinglong ba bai ke dan kam te handai dana subha sujablo sa kontrol lo bro dan kibri ki ba dan gibro ki basisuran ane tu ipi dan rena mar bakim pendan kam nya ke intelek ki kalalom ki marau la ke jongkari dan gibro jongi mar bala sisur palat ka bakadu wan umar wari wanamar open kala benami yaki ni te le business wa ka kerteng jongki sensaru haka kerteng jongki teng niong mengi sensar mengi gene ke jara hanai wat ha de manur ki badan halendet ki basun syare ke jala ke jumi kene kala ya na do ki por ka kena spa prapo kini ki marwari kini ki spa ki banabaran ki persiapan IPSA bagi kini ki parti ke piku akan do ke por election kamu piku apisa sim piku akan kali sim piku akan jeep sim piku akan petrol sim piku akan pisa ban sampai mak sim tambah on the job election le ya kebangan ong kali kata api tidak mengetahui orang ngin ke jing simpang kanyalam sa kajing nomor awal ke jongkari deni kung kaparti prang hikai pi fix mutu baniya jadi negalenti ke bajajai kenang basuki pasuki kan sawan kajing kala kari ke jongi te mano bani onong kini onong higi khon ki ke jongi mano bani onong jengkerku kini ki pateng ke jongi deni menta ki beya ya ke negalenti ngiha me sha sitom kadon kam ka way ke generation ban sha sitom kenang baki generation ki banwan kini jengkerku dara mangi dia karki no tenginum lah ban sengnong rim kikme kikpa kinha bantung ni kidingso ukme pa watung ni ketu kidingso ula banum imsu bani khat ke kidigiso hande kikun tikin sayo ne hande la makiru kin tungso tekemu gini oso kikun ni mangi mentang ni dai kita kinongrep akan ne kebriso jogari jogi ke mangi akan ne pateng ke pamantang ngin sya sitom mangi ngin sya mangi ka air ngin sya mangi kasmi ngin po ya kene ka briso ko biang ba wala la ngimyo khat chu da di ru melai iki made khet ki pateng jongi kata ada ke politics ka bangi pet kini juri juga percaya kan ki bakiu kiriu nebe ki kiu ke kiu umto don ka way ke generation ka sacrifice ka don ka way ka pateng ka basya sitom namar pa ka sya sitom ka way ka pateng kayo iki jengkerku sa way pa ka pateng kom ta kai hane da undon matang ane tu pi pinimi iki jengkerku kata ada ke bangi ka party ngiyen mangang scam kanya happy hagi jing berkandang jupi bebatin itin ke bakandia nampak asuban penjerong ni ne ke jingkret ke jonga de kublai sibun kublai si hajarno hapra jadi yang pertaprak no jadi yang lang berkat ini pertaprak lang no
Ha?